Asiba muta basebona banyabo mwabazyo nugogu ukwabarwa kubanza mwabazyo tuganira hamagara gitu kandi hati ntakusibizayo nabanyeta cyo butunje charity umuhereza kandi endora yitkuza kurebaho ati ekine kikacakasa iyi doctor yita colorectal cancer ni manza national papra kandi just said colorectal cancer nije ko natushobora ni kwatanka hi nibigenda bita ebya cancer zikakanya haza ntenda tumenti kwata hemwe ubundi umuntu okayitegereza aho kutandikirana naho kwata program ne byamagara kandi abara kugitusyaho nabakazire health products ebyo kunyebyo mbukorise kandi mpamvu nimbicenga ataka bicengere ningushaba ngo bicenge aho kaba bukorise nabaha obujuruzi nibishemeza amagara gaitu kandi nangwa nanye ndiyomwe aharyaba bwena twagaruka twatunga mugisha twatayisa Dr. Dickson wasasira okurga Doctors Case Medicals omurembo rwa Rukunjiri this time around naza kutushomesa aharyejo eina yeta colorectal cancer abwenti ni ndiyo bwirebwe kamwachi charite amasira mutaho kutuleba mwaze gwerizoba Dr. Dickson wasasira kurga Doctors Case Medicals Rukunjiri nashimye kubaha kugamba habwire kandi utukurira boye no gushuriza no manya charite tugamba ari kanso bwire buringwa batera umuranga gwa kansa breast cancer cervical cancer yes so cancer no bubye butakukira kuko wabo urwire kusinga munongo mu Africa na no mu Uganda yitu then very passport yo kutaha wa ruhanga wabo so kongati no manya umyaka yahingwire ikizibe cyango tukaba tureba kansa y'umuntu gwanye nenda ekija imuse umutwe munonga kwagira mu HIV especially umbacara cyo mu cyaro ine HIV ari yakatezo kango kwatwa kansa y'umuntu gwanye nenda then twine kansa ya prostate ekwata bashija abinja bareze myaka 5 mweno zo bakanza zizoba konga kandi tuje tuwebwa ki kansa zindi kansa y'amabere ne kwata bacara nje mutumane konkari tubata colorectal cancer ejini cancer ekwata amara amahango hamwe na no mushumiko ahita kushoreza okay colon then rectum then cancer so eche chweke chuherekayo echi amara hamaraga kuhenderera nahita kushoreza cancer echwekecho itanje kweyongera icyatuma naja ngo nezo tujigame no kugira ngo just umubire bihingwire bice ndebire cases zina nazabantu abine cancer hazana n'ikindi no kugira ngo umunsi yona niye kuratira lung cancer umukwita abantu abanda umuri cancer so twine prostate cancer cancer ya cervix y'amabere then twine cancer yebihaha then tugira cancer yo munda yes ko kugira cancer yo mu kifuba no bano ukorora konga ikizibu cya cancer yo munda nibagire babwakire neberi yuko zenguke iwe no byesere bya butosha nkarwara sazi nyontura ngo mirirwe kuzo mu toilet nturanyine mu kekirukano kumbe baki eba cancer okay so nico twine kuganira herizo ne kwata orura warwetora yes uruhango uruhendera then hamwe na night kushobora director yes hatshabu nti byabe binywani because biri umwanya gumu nibigumizamo kuko rwo mu ruhango uza umushomiko ahita kushohoreza kandi ibintu bikureta kansa ejiya iyo ruhango nibyo bimwe kureta yace yahita kushohoreza ya rectum so nje bakujeta colorectal cancer yes so cancer eji nekira kuba neretwa ki of course nka cancer zona kutura ntugamba nizitekwa kuba zinemu kugira ngo amagara gazezara either oina karondo ka family oina abanyabuzara baragirwireho so imwe akarondo kanyu nakugira ngo butafari bwa kumara bwe cyangwa bukora ki bukora cancer konga twinaho na nezinde ziko ya risk factors so oira family twine binde binde kutokoza ubutafari bw'umunda bikareta cancer icyo kubanza ona turabuzira gamba kuresana no kunyamarwa alcohol kunyamarwa hamwe na chidata okulesa cya kabiri twineho ekikweta ngo lifestyle okusinga mnonga ibyo kurya okay okuchonda zakoleka ngo ibyo kurya ebikumara ubwire bwingi bitashohire munda nibikira kureta
kanseri akatezo kayiyongera ako kufuna kansa okay. iyo rorwo ruhango so ibyo nibiha enyama abantu bone bamanye byo kurya akamaro bwire yes so abantu abakunda mama yangu kurya emereji no maro bwire utagira mu toilet so nje tangu ni slow transit time kurya hato kaze mu toilet habure byo bishatu bina abo kurya ngo emereji ndampora omunda but one of them is red meat red meat ije nyama ya utoshe tarikire nachi yes niyo kuchira kuleta iki yes so ebyo kurya ebikuchererwa kushobora munda yine akakwateka hango nanakatezo akukurwara colorectal cancer then tunecho kushanga ngo umunda buri kanya ni hatonekara harimo ibironde bitakucera so hariho abantu bakurwara ishundo zo mara hazazi kuruga hakarondo nabwo still nzotanga ni colon polyps okay polyps zazirinke shundo ziri umara so izo buri kanya zitonekara zikora ibironde bitakucera so shanga ngo ishayo nece kirondo burondarondo kuja butakucera bwahenda bugiye muki bugiye mukasa eyorra then tuna abantu abakufuna infections ezo mara zitakucera okay infections obukoko bukutaho mara bukatandika kuleta urwire okumara ubwire buringwa nabwo nibasa kutuma umuntu yagira kansa ya colon rituka kusinga mlonga viral infections ziriho nyingi ezo tindazize mhati so shanga umuntu yagira yatandika yagira kansa ya colon konka twineho na n'ikintu nka overweight obese utakureba hango kagira ngo yo mbera nonje yo mbera nonje yes so abadyo mu mbera nonje abo nabo binakatezo kahango ejini science itugamba kutukora research shanga abantu abingi bagira ikizibu kecho icyo kurwara so ubwo nibwo butezo bwo kubasa kuboyine uko umuntu ukashanga wira muki colorectal cancer icyo kushanga ngo uino munyabuzare ningo muzire waragirwire uine shundo zo mari zitakucera ningano ryemere nuko semere gitakushohora umunda speed then infections zitakucera then habona overweight kuresa okunywa amarwa ibyo ni hanebyo yes nibyo okay hati nenda kureba aha sinus obumanyiso okay so baharukantara haburu okay so obumanyiso ninga signs no chumanyota ngo umuntu omubasa kubwine mu colorectal cancer ijo bwanje na tubanza tumanya ngo ororwo rukushembayo hamwe na no kushohoreza ikizibe kwa kucyakuza ibizibu then tushanga wagira ikizibu umukushohoza akonye n'abantu bakakwate wagira ikizibu umukugirota umukushohoza kukugira n'ikizibu tinama isangu ogumirirwe kushohoza nkimanza ngo wahindura hamishohoreza so either no shangwe ne diarrhea iyo taturana buri kanya nonda kwirukana buri kanya no shozo ineke kirukana kitakwenda kucira ninga ushanga ngo ogumirirwe ko kuzo mu toilet ushanga ogumirirwe kushohoza so kutukubantu gamba aha colorectal cancer tumanyisa ngo emishohoreze yetura nayo ehinduka hasa nango gira gurize gireta eyanga kugakanye kanta kushohoza bakombaza ibya so shanga ngo oine ekizibu omukushohoza kandi eco nico kamanyiso ko kubanza hati nkabantu bitu umbyaro babine toilet y'China nazo mu China ayejo nagirata agenda so eshaga meje kubiri nce munonga takugireba chonga bine privilege ninga abakoje no mu toilet zo mu ndezo kufurashinga kwa kubaza kufurashinga reba harochi ari bariho ishagama konga iwabo ryo muntu kuza umutoilet ze China no baza kutajota utarikimanya yes so kuza kwejuna okajerekaho eshagama obwiro bwingi nokira kushanga eje shagama itakurebeka yaza kukakurebeka ntimansa ngo cyarenga ubona kutandika kugireba namisho ngo bwiro bwine betakurebeka so okuhindura ahamishohoreze hamwe no kuza kushoza ukareba ukareba ishagama of course buri burwire bwe nabwo munda nibuza kuleta okushasho munda so ogo munda na shasho munda na haramu ati ni nshashira ngahe ni nshasha konga kanse yo mara wahika kushasha neba yakuzire munonga abantu abingi ubutakushasha
ekikubanza no kuhindurira aha mishohoreza. ebyamagara mbikibwo Kazire Health Products. Then tujavugira ngo obumanyiso buli common ahali kansa yona. Buli kansa yona. Okuruzinga weight okaboshanga umuntu wabera ine kilo nkaga hata ina 5 okay aine makomyana bakamuchebera kakokota kine kantine mabanja shika nimbyama konka kiro kaziyesta kazijenzire. Appetite abanda bine cancer nibashaka abatine appetite. Okay, then nanokushanga umuntu ayine kikweta ngo night sweating okututuka munonga omukiro uko wabera utagirota utagira. So ubwo no manyiso ubwo kubasa kuboyine okateka teka omagaraga wihina ikansa gizireta aheshutame. So ubwo manyiso okushasho munda okuhindura mishohoreze hamwe na no kushohoza eshagama. Ujwe ngo kushohoza eshagama nasa kwa no gishohoza emishohoreze tahindukire. Ntura ni nshohoza anti ni kwendi konkati ni nshohoreze wachi eshagama. Akaba kamanyiso ka number 1. Ekinta kwenda kwebwa kugamba no kujango abantu abinji 9 ahaligana. Abantu 9 ahaligana. Ne baba bine abitukushanga ngo colorectal cancer nawe nemyaka nkaga kugarura ahiguru. Cyo kugira ngo abantu abinji hato mahanga gahetegerize ninga gakurakurine buri muntu wakorokinga emyaka 50 tukora cyo ngo ni colonoscope. Colonoscope no kwato mpiro goro kamera bakagukora byife bakamurikorura rwa uruhango mpaka ahiguru bakareba ati nekiriyo. Yes. Je abade ya diagnosis. Yes. Okay. Na watu jitambureho munonga na njirere hatu twashika uhireje cyo wagambe cyo kucokayo bakacebera bakatera kamera bakareba. Yes. Nimhanda chendije mukuraba mukumanya ngo this is colorectal cancer. Okay. Now charite colonoscopy eje inagambe yo kumurika. Eche munonga wanda kugikora hati no itaga imitwaro nshanje ya Uganda. Icyo ni cyo munonga. Icyo ni cyo munonga. Kabone bunashanga ngo abantu banje babuhunga bwambara buganga ari baza kuba bazine. Hapana. Tubakuzisa. So twineki twata ni fecal occult blood ejo ntujikora buri hamwe na doctors case ntusanzwe njikora. Nishaba kucingaritsira. Fecal occult blood. So ejo ni bacebera toilet yawe. Okay. Baronda meshagama etakurebwa misho. So koko zo mwirwaro bakujendolete toilet yawe ugireta. Beno mushaho warabo tendekirwe aronda meshikweta ngo ni fecal occult blood. So netekwa kubera umuntu yabarwire cancer. Obwiro bwinji. Okay. So kutukugira ngo twagireba then hata aho tujya ngo twagireba mweno nosa ko tina arsaze zonka ninga cebyo turi noye kwasa wabo wa colonoscope gendo guzo mwani kugura yere ugirota ugaruke hata tumurike tu confirming konka niyo fast test chama nsangu ko kuboyine empinduka hamishohoreze ninga oyino kushasho mu ndokta kukira ninga uruzingire kiro konka tukakora fecal occult blood tukashanga ejo shagama etakurebwa mishe tarumu then twakomaza tukoragurire binde. Okay. Otakaje kuronde mitwaro nshaje ngacinana. Then ebyo byarema tubona kuzoko konka kugirebeje shagama etakurebwa misho then chama nsango immediately wenda kugenda tukakora ki colonoscope ejo yo kumuriko munda abitu kukira gukora tushangamu era bineze shundu ezo mara ninga ine kironda cyo mara ninga ine cancer kutukushanga meshundu ejo mara tugiye sampo tuza kugicebera kutukushanga reme kironda tuyihakanya tuza kugira bata gacebera kutukurango ni cancer nabwo tubaza tuyihakanya tuza kugira bata gacebera confirming tukimara kuhamya ngo eji ni cancer colorectal cancer ikikora ni surgery. Of course ebindi tinabigamba ibyo kubera CT scan kureba yahika nkebyo kuko tukora surgery tukikiriza yo cona ngo kukiri. Then uraturukwataniza bakombaza ubwa chemotherapy bakwereza ubwo kuteza amashanyarazi. Abantu abinji nibagira ngo at least 5 years nobody alive 5 titwaje ngo nogumaho konka twayongera ki buringwa bwo kutura kwa kitaka wire chikwe utakandikira buragujo twamara kuhamya ngweji ni cancer ya rectum na colon colorectal cancer. Then
twine kugenda kuza treatment na nakagambe na janti tubukushira kora surgery bagicendeza kanze kizimba bakicarayo then bamaba kwezo mbazo gwa chemotherapy hamwe na radiotherapy nije kuzo mashanyarazi ninjanga ducira kubura then bakuleberera bakora nebindi abantu abinzi bamara a long time but tutakaheba ngora bakajya bata abakukira completely oh yeah completely and also kansa mbatje ngo waiza kukivumbura ngo ni kansa notegwa ku bihereza amezi nkashatu ningana hine kansa itakukira baje kwatakari shanesha gama nawe nje ko bambaza bamwe bakora cyo twata remission konka kansa je bizimba nkeje yo mara bakare bakakiri kace tukakora cyo twata wide excision tukakora surgery tukacisharayo bakakombazwa chemotherapy na radiotherapy binyine bakira kansa y'amabere abantu bagikizire kareba riya nkarakace kandi signs zayo aho kuza kumanyira ngo ugirwire ushanga yakira so ubutandika nagira nti amahanga gaye tegerize ninga gatungukire munongano shanga ngo buri muntu yahise myaka 50 oyi no munyabuzaro warwire kanseji then batandika gukora colonoscopy egiye kumurika otakushasha bakutebera kare yes so haro bukushanga ngo tubone tukora colonoscopy hati bashanga kakiri kaca munonga hati bagira bata bakihamo ninga ushanga ngo yes yabe wabano shasha kuce bazakora colonoscopy ejo bashanga ngo kanze kirimo kungatina habiri yagizireta habiri yagiye tukora sagiye tugishara hoje tugiyaho umuntu agirata acira ni cyakimwe na kanse ya prostate buri kanse n'abandi kwata cardiologista kongane ale screening kandi y'abanyarwanda batarumu abanyarwanda naza yarembire yo no mesentes kubanze tenga so mbere hatuma wakora chemotherapy radiotherapy na surgery yes yeah so new treatment okay yes araho muringo gutwa kubasa kugerinda mushi so kwerinda niko ya muhogo so by the way kintu chemere ntugira ngo buri mere yori ni warya ishemeye kushohora umunda speed obedye nyamo ebiriki eki kudushozo umunda no kujijya na green vegetables cabbages dodo fruits emineke ibyo nibiyamba kugira ngo emeri warya agirata yarakushora umunda kungana wasa kujya buri kimwe mutakabihanya mabantu ngobwe twateka ngo twine colorectal cancer so prevention ni just no ku diet kureka ngo ariyemere okorobya umunda icya kabiri ko kuboyine akatezo okuruga habazire bawe uryo muntu kuresa uryo muntu kosa marwa minji then chamanza ngo screening otakashashire ejo none prevention ugende bakore colonoscopy bakore colonoscopy bakore fecal occult blood inagamba ngo tugikora buri hamwe waba ogine kansa bagikwate kare bakutambire obekurunje inja ngutuhendere igamba bya muheru aha ndwareji na take home y'abantu yero kubahereza yeah so mwebale munonga twagamba ha colorectal cancer je kwata amara mahango na hit kushohoreza no burwiro bwa yongire munonga agwe mitwarize y'abantu twagamba hakoreso kunyamarwa minji okushanga umuntu ayine overweight ninga ari obese twagamba kintu cyo kugira ngo wasa kugiya family yawe ushanga mwe nakarondo ko kurwara colorectal cancer so ukwenda kugerinda notekwa kuzolerisho wabo ino muntu waragirwiro kwasireho then obwere ko bukwika ugende bakumurike kuko batakubase zo kumurika oija hirware ri kuri hihi bakoresha bagatani fecal occult blood okay kansa zindi zona colorectal cancer nayo bagikwata bukiri kare bakakushemeza bagakwane imbazi ninga treatment yitwine ahabwa science agency abantu abamwe nibajya bata nibakira kunga ko kucerererwa ushanga atakindi cyo gukora ushanga life yawe wagitemera hagufu wakomaho mwebale mnono ebyamagara byambikishibwaho Kazire Health Products.